Ngisebenzile emkhathini angiqalanga ngokuba igraduate ngiye ngisenyuka ngokwezikhundla ngoba okokuqala kuhlukene emkhathini kukhona i-devil worship eyenziwe yaba i-devil worship esebandleni engazazi yona kube khona i-devil worship ehlwithiwe so mina ngangihlwithiwe ngiphumile kumina ngaqala uma ngilele ngiloko ngiphupha ngilwa njengoba kusuke kuliwe emamovini o Van Damme ngeloko ngiphupha ngilwa and nginqoba nje abantu abaningi sengathi kusedolobheni kwathi ngelanga lesithathu seliphinda lephupho lezizwe lalibuza lithi uyafuna yini ukubanje ngathi yebo uma sengithe yebo ukwase ethi lo muntu asihambe ngesikhathi ngivuma ukuthi asihambe ngithi okay ingalesikhathi ngangisuka emzimbeni wami ngangiphuma ngangihlukana nomzimba wami kwasala ifake ekhaya ngase ngihamba ngiyosebenza emkhathini mangifika emkhathini indlela yokubingelela uma ufika khona ufike ufakwe icode unikezwe igazi ngenxa ukuthi into ekufanele uphile ngegazi labantu kuze ungabi nayo unembeza kuze ungathi mothunywe ebantwini uvukelwe leyanto ukuthi umuntu nje lona ube namahloni kuze nje umuntu umkhohlwe uphila impilo yobulwane bese ke uyatshelwa ke kunezinamba ezisetshenziswayo u3 umele thina urepresent athina njengama-devil worship bese kuba khona u6 orepresent i-satanist umuntu oqale waba i-devil worship wase yasho